Talatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinaikari iti tunggal maysa, agsabat latta ti dalanda. Tampok ditoy, programa tayo, Kas Talatibyan! Ay, agawid tamot laangan, Sheila. Ay, makabannog mo ti agmalmalom anak katakder iti parmasya. Un nga rod, kas talatibiyag tatalaga nga ado ti aggatang iti agas. Ay, nagsakit to'y saka ka nagmalmalom anak katakder. Iso ano mabalin, saan tan amag na? Aguray talangan iti pagluganan ta dito. Saan datamot asar dengan tigip, tanapunon no lumabas da dito Ay na, jakon kaya timag na amapan dita terminal ti jeep. Ay, Nagtugaw ka matan. Ay, jakon ka ba ilan timag na? Agayab kalatan iti tricycle, amang itulod ka data iti terminal. Ay, Sheila! May kayagluganan dito yung tricycle ko. Oh, ada tricyclean. Intang arot agluganan ay. jak kayak taglugan dita. Taapay. Katamam mo na kan sa data driver. Kalugarak dita. Manon atawon nga agar-aram ngamjak kayak. Ay, basta siya agluganak. Bareng libre. O, di makatipidak. Hoy, Barbie! Ang subli ka! Ay, umay ka katagluganan. Ay, napanagluganan. Sheila, kumusta ka nga eh? Oy, Sheila. Kasarsarita na ka to'y driver. Kumusta ka kano? Apay kumasong bata. Kababay nun. Ano saan masumbatan? Katlibritan sa dito'y tricycle na. Ay, libre kayo talaga. Oh, nangag mo? Mr. Driver, nasaya at lata ka nomat ni Sheila. Mabalin ka dito umay agaram ijay balayo inton rabi eh. Sheila, umay ka no agaram, iji balayaw. Addanam na maak nga umay agaram kanyak agwapo kan baknang. Ay, sobra ka mat ngagsasao, preng. Pudno mo ta. Intun inbaba na ta dito o di awan pagluganan ta. Ay padasan na. Paibalod ko. Diyak kaya't amapitakan day ta sapatos mo. Iso adito'y awan danom tinangisar dengak. Anya nga ita. Nailabas ako. Bumaba ka nga rodan, my love. Anya. Bumabakan kunak. Tila ibagbagam. Kunam siguro jak nangag. Kat, talaga mo't alab ka. Ulitam pa'y tatungpaan kan. Apay aya kagurguran aksila. Saan ka nga rud akayat? Ngam dagulit kang agar-aram. Uray basta din nakitimamin ano. Sa anak lata maumang agaram kan ka. Talaga nagpuskol tiro pa man niya. Agawid kan. Umayak agaram inton rabi ah. Saan amabalin ko naklangarudan? Saan ka akayat? Iso asardangan na ko. Mapan ka kumansukunan ijay ilay. Tanay, rabiin, ngamawan ka pa'y. Intulod na kami ni Ruben, tatang. Ni Ruben? Di anak ti kumparik ani Ernain. Wan. Ay, nakananos man nukas ta. Dahil lang ngay naramid na, nakananusan. Ay, nayabam kumaat na pinagkapaim. At da bisita, tatang. Asinaw? Jay, may agarumot kanya ka. Di adda kutsina ako namlan asinaw. Ni tatang mo't, ni RJ Dayjay. Ay, anyamat dayjay alalakay. Napuno iti drawing jay takyag na. Saan a drawing Dayjay, tatang? Tato ti awag iti Dayjay. Ay, uray pa'y tataw, wanuan niya ti awag na. Jaklat ta kaya ti kasya a klase ti lalakay. Ay, da kayukit din ti agpili para kanya. Ay, no siya klaeng. Ni Ruben, di kaya't ko aparakan ka. Ruben, imay nakamot dinagas itay dito ibaladya barkadam ani Ben. Ay, wan. Mapan kami gaya magayayam iti basketball ita sentro manang. Ibagbaga na mat, amapan kayo kano aginom. Agin inuma kaya mo. Isumot ti kunak. Jak to payag sigarilyo. Di mo sursurwan dagita abisyo.
Takita ang tinapasama ki Jamay sa abarkadam ijay daya. At da kanser na kat nagubing pailaang. Dapay arapaap ko, manang. Kayat ko pa iti mga asawa. Ay katwen Maaddaan ka pa iti pamilya. Iso ajak sardengan ngarman ni Sheila. Sheila ka, Sheila. Kat kunamat anamin adon, abinasted na ka. Jaklat ta sardengan, manang. Sa bagay. Agan anos kalata. Ang mga nusong batan na kan tumilaang. Matagikwak tumot lang ni Sheila, manang. Nukasta, nayunam tigagat mo. Nasken nga adan to ipagpanakkel mo iti pamilya na. Ay, wanan niya. Jay kat kumamapan ka agarang, kat adda baklay mo, ababoy. Ha? Kastaman nga ro, ti aramidak, manang. Intan agay ayam iti basketball court. Ay, wanan niya. At dagayang practice tayo ita. Ingkag sukatan, tamapantan. At nga tayo dyan ni Sheila. Una, alangan mo't asaan da suportaran ti liga tayo. Ay, hinta nga ro din. Makita ka man ti inspirasyon ko. Ala, ingkag sukatan, tani, mangrugin ti practice. Nagtatayag dagiti players tayo anya. Nagugwapo da pay. Kasali ni Ruben iti liga. Taapay, saan ka di mabaleng? Katno panggat kilikili lang dagiti daduma a players. Si kakit dimot. Nungay naglaing nga ag-shoot iti bola. Oho, awan latamukon. Oh, kita ano kasanong agay ayam ni Ruben. Oh, dayjay, igam nan ti bola. I-shoot nan! Saan ana isot? Kunakun kag mangibabain laang. Ay, dandanina na i-shoot. Ay narumbang asukatandan. Apay ngamin tain nalada nga agay ayam kat kurang matihait na. Apay, saan ka amamati ije kunada nga small but terrible? Oho. Oh, kita ama. Saan to pa'y ama kasyot apulos? Nagawit tan. Tsakayatin ti agay ayam. Apay nga agawid tan. Kat saan pa'y analpas ti practice? Sa anak pa yung apulos anak kasut. Kat practice lang mat da ito, uy. Mababain na kini Sheila. Nagawid akon. Ay, Ruben, nagsubli ka! Ay, una yan. Nag-walk out. Apay, Ruben, nalpasan ti practice yu iti basketball. Nagbit mo tayo. Inak kumapayag buya. Nagawid akon, manang. Diyak kayatin ti sumali iti liga. Nay, apay ngay, Sana para kanya ti basketball. iso nga rod nga adda practice tapno masuruan ka. Agtalon ka, nagbangkagak langan. Ruben, agyaman akunay kan ka Tapay, tata. Una, taim palubos mo jay danom nga agturong ijay talon ko. Ay, kasi mat dagiti mulayo apagay no san amadanuman. Kat no napaidam dagiti daduma aman nalon dito lugar tayo. Ti kayat da, kukwada lang ti danom. Sana kakasta, tata. Ay, barawk. Adda ka di planong agkandidato dito lugar tayo. Ay, awan, tata. Awan ti plano kakasta. Nga main, no adda planom. Siya kung ti agboluntaryo ang mga kampanyakan ka. Tanasaya at kataaw. Tata. Ikampanya anak langan kini Sheila balasang mau. Ay, wan nga raw de. Hangam, jak mat madiktaran tirik na ni Sheila. Dayjay samat agar aram kan kwa nang agin babak nang tikayat na. Umay ko pa siya rin ni Sheila inton rabii je balayo, tata. Mabaling ka de. Ay, awan mangiparit kan ka. Umay kalata baraw. Tatang, anda bisita kinton madamdama. Jay ka di manan agar aram kan ka ako namlan asinaw. RJ tinagan na tatang. Ay, pangas dayjay ataw. Ni, iso day tan tatang. Ah. Sige, inaklukatan tiri daw. Ay, una yan. Rinabiin samat nga umay day ta alalakay.
Kasano nga tan, no agranada ka ni Ruben, ita Arabi eh. No saan ka lagayam? Saan ka akadwaan nga umaagpasyar dito'y balay da sila ita Arabi eh? Agpakpakadwak lang matkan ka. Tapno naturad ti pakinakam ko. Ang datan dito'y arubayan da. Adamot nakaparada ako kotse dito'y arubayan da. At da bisita ni Sheila. Ay, kita mo diya nagtibalay da. Madamang agsarsarita da dita salas da. Kan kasla naragsak damat adwa. At katawa da. Mabainak samatan. Nene, apa nga yung agatras ka? Nagawid talangan. At dagayam di kotse nga agar-aram kan kuana. Sigurado ka asaan tan nga agtuloy? Intun maminsan tulangan. Sige, agawit ta nga ron. Nasaya at mait, tanagawi din diya bisita am. Ni, apay anak katugaw kayo di taigid tatang. Anya ter aramidan nyo. Ay, sana mabalin abay-bayan kayo adwa dito'y salas. Anya ngayon wadadakas nga ramidin naken ka. Anya kayo matan tatang. Ay, nasaya at mait, tanagawi din. Dandani parbango na yun. Saan may matan anapuutan ti oras? Naragsak mo't ngamin akasarsarita ni RJ. Naragsak tikas jay. Jay laing agpaspasi kat ti amuna. Apay, puno dagiti imbagbagana akabagyan na ni Mayor. Kas kadalula na ni gobernadora. Imbag tadi na pa imbaga. Akabagyan na ti presidente ti Pilipinas. Ay, saan mo maayaban ita ni Ruben? Tamada mga agtrab-trabaho, ijay talon. Anya kat day tanagayam ko. Permay tigagat na. Nagadaw a plano ng aramidan. Kaya't nakano agumatang itilugan na. Gapo siguro day takan ni Sheila. Isumot ti amok. At dan sa pa yung tarakan na ababaw eh. Ay, wan. Naglulukmag nga ro dagiti tarakan na. Talaga nga adda plano na para iti masakbayan na. Imbag kumaano kayat mo't ni Sheila. Ang awan samot namnaman ni Ruben. Oh, Sheila, apay nga da ka dito'y suli. Awan ganas kong agtrabaho ita. Nadlaw ko nga rod da ita. Apay aya, anya tinapasamag. Ay, dayjay nga RJ ulbud mo't gayam. Saan ka di arinabiin na ka apaspasyaran? Kat adapay kotsina? Oh, kasano ngayon nagulbot kan ka? At damat gayam masawa na. Ni, kunak man no barong. Malagip mo, jay imawag kanyak idinapalabas nga aldaw. Wen, ngamjak nang ngeg no anya tinagtungtungan nyo. Tarimwarak mo't ngamen. Jay asawa ni RJ dayjay. Inapanakki din. Diyak kano agawin jay asawa na. Ay, naglukon? Saan na nga input no kan kadayta? Kuna na siguro ano makalusot kanya. Kasano nga rod itan? Saanon nagpakpakita. Ay kat mabainan pamanagnaglaeng at talaga nga at asawa na. Ay, imbaglakit din ta nasapsapaan na amwam. Nailawan kakat kuman. Sana balay. Nagado di ta alalaki, pray. Ungur lang ang tuylugan mo. Madlaw ka barbaraw. Premyo tinagagat day ta, pare. Nagbit ang nagdinamag dito'y lugar tayo. Anak kagatang ka itilugan mo. Kain, saan labas talugan? Brand new ko naman. Dagitaman at sismusa. Nalaing da nga, gistorya. Ang nakadanon nga tan kan ni Sheila da ito ay nagbaliwan ti biyag mo. Diyan mo. Ay, ingkakat sarungkaran. Tamangan nusong batan na kaitan. Kumusta kan sila? Italamanin na makita ka. Anya ka di ti maipay ko, Ruben. Sarungkaran ka laeng. Gapot ka iliw ka na makita. Ruben, Naamuak nga awan kayon iti kaayan ayat mo. nabayagan nga awan kami. Addaan gayam iti asawa. No kasta, mabalinan ti agaram.
Sige, awan matdakas na. Kablaawan da kayo iti panagkalaysayaw. Ruben, Sheila. Kamaudyanan na. Da kayo matla ang tinagkatuluyan. Wan nga rod, friend. Wen tanapudnuak at talaga kini Sheila. Husto, tay pagsasawa ko nana. Tinaikari iti tunggal maysa. Agsabat latta ti dalanda. Well, pudno day ta. Da kami kini Sheila tinaikari iti tunggal maysa. Ala, sapay ko mata agtultuloy ti kinaragsakyaw. Kit agawaan nyo ti aganak, tamay saak ton aninang. Kan maysa at tumat aninaw. Titan gagayem, tinaggipusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Tinaikari, iti tunggal maysa. Agsabat latta ti dalanda. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kenny Timot direksyon ni Teresa Calay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.